ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gareng ga tse dingwe mo kgasong eno, Multi-Party Charter e sireletsa kopo ya yona ya go kopa mekgatlho ya boditšhabatšhaba go ela tlhoko ditlhopho kakaretso tse di tlang. Kgotlatshekelo e laela gore Mmeteledi Sifiso Mkhwanazi a tlhatlhobiwe tlhaloganyo. Mo metshamekong ditlhopha tsa DStv Premiership di amogetse gore ga go bonolo go lebana le tse dinnye mo kgaisanong ya Nedbank Cup. Madume ba gaetsho, Multi-Party Charter kana MPC e sireleditse kopo ya yona ya go kopa mekgatlho ya boditšhabatšhaba go ela tlhoko ditlhopho kakaretso tse di tlang. Lekwalo la bona le farologana le leo le kwadilweng ke mo palamente wa DA Emma Powell le kopang thuso kwa nageng ya Amerika. MPC ya re ditiragalo di le dintsi tse di diregileng kwa dikantoro tsa IEC di a tlhobaetsa. Ka jalo, di tlhoka batho ba bangwe ba ba ka di sekasekang kana go di kgala. Bangwe ba baeteledipele ba opaleng karolo ya tumelano ba ne ba tshwere kopano le bobegakgang kwa Blue Downs fa pele ga station sa mapodisi a Emfulweni kwa Cape Town. Ba tlhagisa maano a bone a go lwantsha bosenyi ao a tla diragadiwang morago fela ba sena go fenya ditlhopho le go etelela pele puso. Baeteledipele ba re go botlhokwa gore ba ela tlhoko ba boditšhabatšhaba ba ele tlhoko ditlhopho kakaretso tsa motsheganong a le malatsi a le 29. This election much is at stake. We have full confidence to IEC. IEC have ran elections for many years, both national, provincial and local. This has nothing to do with any doubt. Because obviously in any election, especially national and provincial, there are observers from outside South Africa. FF Plus e tlhagisitse fa seno se tlhokagala ka ntlha ya go sutlhisiwa ga lenaane la bontlhopheng ba lekoko ke batlhankela ba IEC sešeng jaana. There was an official that leaked in terms of legislation certain information, which actually is proof that you have people even at the head office who does not comply to the legislation. Ka fa go jelengwe Action SA e bega fa e sa kgotsofadiwa ke IEC mo ditlhophong tsa maloba tsa dipuso selegae. Do I trust the IEC? Personally, I don't trust them. Look at what they did to us in 2021. They made us, at the last minute, made us contest this action and say it's a law. Now, do you expect me I must trust them? But however, I'll give them the benefit of the doubt. Moeteledipele wa DA Johnston Hazen le wa ACDP Moruti Kenneth Meshwe ba ne ba se teng. Fela baeteledipele ba bangwe ba ne ba ba sireletsa ba re go lekane gore go na le bao ba neng ba ba emetse. Ligi ya bašwa ya Umkhonto wesizwe e tshosetsa go kgoreletsa ditlhopho tse di tlang fa e ka ntshiwa mo ballot paper-eng. Moeteledipele wa nakwana wa Ligi Bonginkosi Khanyile a re ba ikaelela go lwa ka tsotlhe tseo ba nang natso go voutela mopresidente wa maloba Jacob Zuma jaaka mopresidente wa naga e. Ligi e rometse gape tsiboso go baeteledipele ba MK ya gore ba tlogele go logela Zuma le mena. Mopresidente wa maloba Jacob Zuma ke ena ka nosi mo lenaaneng la bontlhopheng la bopresidente ba mokgatlho wa MK. Go begwa fa go runtse dikgotlang mo lekokong magareng ga bao ba ikwadiseditseng go nna ditokololo tsa lekoko le mopresidente wa maloba. Bonginkosi Khanyile yo le moeteledipele wa nakwana wa bašwa mo MK a re kgang ya mopresidente wa maloba Jacob Zuma ya gore ke ena ka nosi mo bontlhopheng jwa mopresidente e tswetswe. President Zuma is the official face of MK. You will see him all over the country. Is a position we're not willing to engage on. Bašwa ba mokgatlho ba ikemiseditse go kgoreletsa tsamaiso ya ditlhopho fa moeteledipele wa bone a ka tlosiwa mo matlakaleng a go vouta kana di-ballot papers. Ka fa go jelengwe MK le ANC di kwa kgotlatshekelo te bane le tshwala mokgatlho wa Umkhonto wesizwe le mokgatlho o busang ga jaana o batlang gore le tloswe mo mokgatlhong wa ga Zuma. Remove MK on the ballot, remove Zuma on the ballot. There won't be elections in this country. Gabagare bašwa ba mokgatlho wa MK ba tshoseditse ka gore ga go kitla go nna le ditlhopho mo nageng ka la 2019 fa mokgatlho wa bona o se teng mo matlakaleng a go vouta kana di-ballot papers.
moporesidente wa maloba Jacob Zuma o eme mokgatlho wa MK nokeng, mme moporesidente Ramaphosa o rile bao ba tlileng go dira matshosetsi a dintwa le dikgoreletsi ka letsatsi la ditlhopho ba tla tshwarwa le go romelwa kwa ntlolefitshwaneng. Khabagare mopresidente wa maloba Thabo Mbeki o kgadile go tlhamiwa ga lekoko la Umkhonto weSizwe le yo o neng a motlhatlhama Jacob Zuma ka ntlha ya fa a re e santse le tokololo ya ANC mme o tlile go ngokela lekoko la MK batlhophi. Mbeki o ne a bua ka motsiko wa dipuisano le baithuti ko University ya Aforika Borwa ka Pretoria. Mopresidente yo wa maloba a re o tshungwa ke gore baeteledipele bagolo ba bangwe ba MK ke bona ba rola maikarabelo a go phutlhamisa SARS. Now just take the MK party. You can't say I remain a member of the ANC, but I support a party which is going to campaign to defeat the ANC. That doesn't make sense. One of those two things is wrong. Ba khudusamaga bangwe ba ANC kwa Free State ga ba akarediwa mo lenaneng la porofense mme go tlhagelela maina mangwe a ba khudusamaga ba kgale. Mokhuduthamaga wa matlotlo Gadija Brown, mokhuduthamaga wa metshameko Botaki le Setso Dimakatso Mahasa ba beetswe kwa ntle fa ba khuduthamaga ba maloba Oupa Kgwabane le Elsabe Rockman ba akareditswe mo lenaneng. Ditokololo tsa kokoanope molao tseo di neng di dira le tonakgolo ya maloba Ace Magashule le tsona di beetswe kwa thoko. Lenane la ga jana la ANC kwa Free State le makaditse ba le bantsi jaaka ba khuduthamaga ba le bantsi ba maloba ba le mo go lone. Wa ntlha mo go lone ke monnasetilo wa lekoko kwa porofense Mxolisi Tukwana a latelwa ke motlatsi wa gagwe Toto Makume. Mosekaseki wa dipolotiki a re go bua gwa ga Oupa Kgwabane le Elsabe Rockman go kaya gore lekoko le khutlisa botsamaisi jwa kgale. O sona le batho ba batjha ba ileng hore e sele karolo ya yone lenane lena la the African National Congress le ileng hore ke ba ileng hore ba tla be ba emela moga ona wa the African National Congress mo provinceng. Re bua ka batho ba ba tshwanang le jwalo ka ntate Oupa Kgwabane. Tsala ya tona kgolo ya maloba Ace Magashule e Bomvusi Chabalala le Sam Mashinini ga ba akarediwa le mororo bobedi jono le ditokololo tsa kokwano peo molao ya profense. Khosatu e tshengwa ke gore ga gona kemedi e lekaneng ya balekane ba semphato mo lenaneng. Re ka be re sebeditse ka tsela e nngwe hore e be bitero feta ka mokgwa ileng ka teng hona jwale empa le ha ho le jwalo re ananela list eo mme re bona e le list e re ka sebetsang ka yona e ka ntshetsang Free State pele. Mokwaledi wa lekoko a re seno ke tshegetso ya makala a ANC. The identification of individuals who are part of the list even today are a consequence of a tedious process where branches of the ANC were given an opportunity to identify their own choice of leadership. Jaka ANC ina le manno a le 19 kwa kokwano peo molao ya profense, mokhuduthamaga wa thuto Malaka Mohale ke wa bosome a mabedi pedi mo lenaneng. Dikgang di a tswelela. Tonakgolo ya Kapa Bokone Zamani Soul o itsibositse batlhankedi ba puso bao ba leng dinalanyana mo mading a setšhaba gore malatsi a bona go di arabela a gaufi thata. Mo dingwageng di le mmalwa tse di fetileng ke ditlhogo tsa mafapha di kana 3 tse di setseng di tlhageletse kwa dikgotlatshekelo ka ditatofatso tse di akaretsang bonweenwee, tsietso le go gata ka molao wa tsamaiso ya matlole a setšhaba. Di-Hawks kwa Northern Cape di ntse mo dingwageng tse di sa tswang go feta di tshwara baokamedi ba mafapha kwa porofenseng malebana le tlolo molao yo o sa tswang go tshwarwa setšenjana ke mookamedi wa lefapha la Botaki le Setso Ruth Pam. Pam o solofetse go ikarabela kwa kgotlatshekelo malebana le seabe sa gagwe mo tendereng ya diranta di le milione o le mongwe ya moletlo wa bašwa o sa diragalang ka 2016. If we are serious about corruption, then we need to go even beyond that list. To say we need to go deep down and deal with the cause of this particular scourge
of corruption. Ke baokamedi ba le babedi ba lefapha la boitekanelo ba ba setseng ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo yo mongwe wa bona ke Dion Tays yo boneng molato mo seabeng sa gagwe mo tumalanong ya manno a baithuti ba baoki e jang diranta di le dimilione di le 13. Tonakgolo Zamanisol a re go tshwarwa ga batlhankedi ba puso malebana le bonwenwe ke ntlha e rotloetsang. The fact that people are getting arrested and the fact that there's investigations which are taking place, that serves as a disincentive. And there are those who will continue doing that, and we can only tell them that their days are numbered. Mookamedi wa maloba wa matlotlo Patrick Seboko le molatofadi wa nae le bona ba fitlhetswe ba le molato. Go begwa ba amega mo kgetseng ya ditemane tsa boleng jwa diranta di le dimilione di le 6 tse di nyeletseng kwa sekolong sa boditšhaba sa Kimberley sa go sega le go pholisha ditemane ka 2011. The wheels of justice, slow as they may be, are finally turning now. It is something that we are seeking to see virtually across the country. Many people are worried still about the Zondo Commission report, which is gathering dust. When we see the hawks in operation, it is something that is encouraging because it says to us as citizens, something is really happening. Mookamedi wa maloba lefapha la ditiro Patience Mokhali le ene o ikarabela malebana le dipego tsa tsietso tsa tendera ya dimilione di le 5 tsa kago ya bookelo jwa malwetse a boboko kwa Kimberley. Meteledi ibile le Molaisfiso Mkhwanazi o rometse go ya go lekolwa tlhaloganyo go bona gore a ka se nne kotsi go batshwarwa ba bangwe. Moatlhodi Kazim Musa o re botse taelo e moraga go bona Mkhwanazi molato mo ditatofatsong di le 6 tsa polao, petelelo, go ikgatolosa tsamaiso ya molao, go tshwara tlhobolo le matlhatlhaela tse di seng mo molaong ga mmogo le bogodu. Kgetsi e buseditswe morago go fitlhelela motsheganong a le 8. Sfiso Mkhwanazi ga a tlhagisa maikutlo ape fa kgotlatshekelo e bala katlholo ya gore o molato mo ditatofatsong di le dintsi tse a latofadiwang ka tsone. I have looked at the merits and demerits of this matter, coupled with the totality of the evidence before me, and accordingly reject the version of the accused as being false beyond reasonable doubt. I duly accept the evidence of the state witnesses. I further find that on a consideration of the totality of the evidence, the prosecution has discharged the onus to prove beyond reasonable doubt that the accused has committed the crimes as charged, save for the charge of robbery on count 20. Kgotlatshekelo e ne e taditswe ke badira mmogo ba batswa setlhabelo le mekgatlho e ba emang nokeng. Moatlhodi Kazim Musa o ganeditse letlhakore la ga Mkhwanazi la gore o ne a sa ikaelela go bolaya le gore thobalano e ne ile ka morago ga tumalano. I find that the accused did unlawfully have sexual intercourse with all the deceased. I further find that the accused did unlawfully and intentionally defeat and or obstruct the course of justice by concealing the bodies of the deceased, and which acts defeated and or obstructed the administration of justice. Mkhwanazi o tlhageletse thata mo dikganyeng fa go ne go bonwa ditopo di le 6 tsa basadi ba ba gwebang ka thobalano kwa lefelong la madirelo a kgwebo ya go kobolola dijanaga ya ga rraagwe. Bothati ba bosekisi ba bosetšhaba NPA e gateletse gore ba ne ba ntse ba na le mabaka a utlwalang a go molatofatsa. Indeed, this verdict of guilt in all charges of murder and all charges of rape, as well as defeating the ends of justice and lawful possession of firearm and ammunition, it's one that signals the seriousness of the criminal justice system in holding those accused of violent crimes against women accountable for their actions, as well as our seriousness in creating a society where women can freely live from fear and harm. Mefuta ya melato ya boneng molato mo go yone e lebisitse kwa goreng kgotlatshekelo e mo romele kwa ngakeng ya malwetse a tlhaloganyo. Morero ono o buseditswe morao go fitlha ka motsheganong a tlhola malatsi a le 8 gore puso e dire pego ya ka fa seno se amileng batswa setlhabelo ka teng le gore babueledi ba molatofadiwa ba puso ba dire pego ya pele ya katlholo. Offense Stimo, SABC News, Palm Ridge. Maiteko a lelapa la ga Makinye kwa Springbok Ban gaufi le Lichtenburg o bokone bophirima
a go batla masaledi a rre wa bona a foloditse. Se ke moraga gore diteko tsa DNA di bontshe fa ditopo di le 11 tse di polotsweng ke lefapha la boitekanelo ko mabitleng a boikhutso go sena sepe seo e leng sa rabone mo go tsone. Butinyane Makinye o sale a nyeletse ka 2001. E setse e le dingwaga di le 23 e sa le Butinyane Makinye a nyeletse. Go bega fa a fitlhilwe le baswi bao ba senang beng ba le 10 morago ga gore setopo sa gagwe se fitlhelwe kwa morago ga bookelo jwa thusong. Le moraro ba lelapa ba mo supile ka diaparo tseo a fitlhetsweng ka tsona. Lefapha la Pholo le ne la rebolelwa lekwalo tetla ke kgotlatshekelo go epolola ditopo di le 10 ka tsholofelo ya gore ba tla bona masaledi a ga Makinye. Ba lelapa ba ne ba lopa thuso go lephata la poraefete la forensiki go ne diteko tsa DNA go tswa pusong di tsaya lobaka. Re ile ra go Ampath forensic pathology mme the results tsa DNA tsene re di tshotse di tlile di le negative. Seo sa ra gore marapo a ileng gore ile a epolwa ko boikhutso ga e sa raro. Go thata mo gore ona ka ntlha gore department e dirile phatla mo dipelong tsa rona le mo maikutlong a rona. Gore marapo a totane re expectile gore ke a rarona ga se tlholela a rarona gora gore re tla feletsa re godile mme kampo bana ba rona ba tla tswella ba gola ba sa itse go data bona a leng go teng. Yo mongwe wa lelapa yo sa batlang go itsisiwe a re puso e tshwanetse ya rola maikarabelo. Dipelo tsa rona di kgobogile di botlhoko ene re go swa re ntse re le botlhoko. Ga gona go fela fa ka gore ga gona se re ka se rayang le bana ba rona ba ba mo itseng ba mo itse ba ba sa mo itseng ba botsa gore batsadi ba rona ke bomang ka gore le mama le ene ga sa tlhola le teng o tlhoka galantsa a batla monna gage. Gare lefapha la pholo mo profenseng la re le tlile go ikgolaganya le ba lelapa go tla ka tharabololo. Se se tla diragalang ga jaana ke gore lefapha le tla nna le kopano le family go bontshana gore go tloga fa go ka dira jang go ya ko pele. Ga ise re kgone gore ka nosi as the department re ka tsaya tshwetso ya gore re ka yang ko pele re ise re kopane le family. Re sa le fo Dr. Janet Forster yo e leng tlhogo ya lephata la forensic kwa Stellenbosch University a re go thata go dira diteko tsa DNA go setopo seo se nang le dingwaga se fitlhilwe. A re go tswa fela mo ngakeng eo e dirang diteko gore e tsaya eng go tswa mo marapong e ka tswa e le seaparo kgotsa sengwe le sengwe seo se ka fitlhelwang mo marapong. Zebulon Maine, SABC News, Springbok Pan. Mogaetsho o gakologela gore kgaso eno ya dikgang o ka e fitlhela gape mo mafaratlhatlheng a bobegakgang a farologaneng. Solofela kgaso e nngwe ya dikgang ka moso ka leleme la Sepedi ka ura ya 8 maitsiboa. Gone fa mo go SABC 2 tsamaisibeng a le dikhutla fa jaanong re sutela ke lebogile kgaje ka ponelo pele ya maemo a bosa go boa re kopana gape mo nakong e tlang robadiwa. ke go leboga Ditaba me mogaetsho madume a re bone ponelo pele a maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela dipula tse di maatla ka kwa provinceng ya ka kwa KwaZulu-Natal ka diperesente di le 80 mme ka kwa provinceng ya ka kwa Western Cape le teng go tla itemogela dipula tse di maatla mme re lebelela mo tsatsing la ka moso teng dipula tseo di a tswelela ka kwa provinceng ya ka kwa Western Cape ka diperesente di le 80 mme bogareng jwa naga go tla itemogela dipula ka diperesente di le 60 re lebelela mo bosegong jwa gompieno ponelo pele a maemo a bosa ba tsebosa fa go tla na le pula e maatla segolobogolo yang ka kwa provinceng ya ka kwa KwaZulu-Natal ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa Mpumalanga le diphefo tse di maatla di tla nna teng re lebelela mo tsatsing la ka moso teng dipula tsa maatla ka dibe di a tswelela ka kwa provinceng ya ka kwa Limpopo le dikarolo dingwe tsa province ya Gauteng mme re lebelela digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga lebelela province ya Gauteng Springs e tla be ke me go digrata di le 32 fa Vereeniging yone
be ke me go digrata di le 33. Me re lebele province ya ka kwa Limpopo teng Phalaborwa e tla be ke me go digrata di le 31. Fa Thohoyandou teng go tla nna mogote ka digrata di le 34. Fa Musina yona e tla be ke me go digrata di le 36. Me re lebele ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng go bontsha fa go tla na le masarasara a pula fale le fale. Fa Mbombela teng yona e tla be ke me go digrata di le 29. Sekhukhutsa yona go tla nna mogote ka digrata di le 32. Me re tswelle pele ka digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya ka KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla be go le tsiditsana ka digrata di le 20. Fa Richards Bay yona e tla be ke me go digrata di le 20. Me re lebela province ya ka kwa Eastern Cape teng go tla thiba fale le fale. Fa Komane teng go tla nna tsiditsana ka digrata di le 19. Fa Mmaletswe yona e tla be ke me go digrata di le 25. Re lebele province ya ka kwa Western Cape teng fa Moselby teng go tla na le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke me go digrata di le 22. Me re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Springbok go tla na mogote thata ka digrata di le 30. Fa Upington yona e tla be ke me go digrata di le 32. Me re lebele province ya ka kwa Free State teng Kroonstad e tla be ke go digrata di le 32. Fa Frankfurt yona e tla be ke me go digrata di le 31. Re konosetsa re lebele province ya Northwest teng Rustenburg go tla nna mogote ka digrata di le 36. Mahikeng yona e tla be ke me go digrata di le 36. Mme mogaetsho ka go rialo go tswa ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.